Ang jok manyang kang harlong langso katharing tiarong along Traditional Medical Staff Institute long ekisom mate achili kang sir asayhem apharman long ekisom asai tengpo. Bangsolong Institute of Homeo and Health Science Education Ayush Foundation NGO MD Vidya Singh be alang libhin pensi jalin pon silong ekisom pon asai deng. Lasor sai long kacirap dun kacitong dun harlong langso katharing tiarong arong asar citong dun si RDP anchota kali nijangkar benglong rong khang lapente pinpo hawar arat atum ta chitong dun se RDP du sita aluhi ga chopha karbenglong disi mudhumita bhagawati ACS alangdi apor ka dure ajok chitong dun long liten lapen karbiri chobang arong ka chewai joi ajok chitong dun long liten lupusi nilitub news 24 karbenglong sai hamlong birta na pan news desk report news 24 karbenglong